iba Preston ibaladan kat hakatakadan u Deputy Chief Minister. Kamot ba katakakadan jong i kandang yay kiw no sasya u Chief Minister. Bat kum iba arden ro ibang ilatrang labon sinem ibalalong u MLA mentai biladon hakabor kat u Presiden ro jong ka BPP. Bat ibalal bat yakabor jong ka District Council. Kamut ngin yay kintiw ya iru menta in one banshim no yakasuki jong Deputy Chief Minister. Da kababurom ya baro kita kinong mikmat kibadan haki kerdan kibahe haki kerdan kibahalor kibabat kita ki kerdan kiba day bantawan kibaladan sisyakat hakataka kerdan kum banjer keteng bet hang ne kum ya imadu Preston ibalalong kat u Deputy Chief Minister ru kat nu kaburom ya kajala jongi bangila yo utaw riu kraw ubriu upasyempang ubalala ban pekat ya kajala jongi baru kway la bun sinem mentah tikalong ka kabangi sngo tenat bagi dan kita ki rangba jongi ki bami syakmat ban pek nak bentah ka baha kamiat jong ka ilang salang di Henry nila sedang bandu mensin nabang yo sibun kita kijing ya kawang kati bat kabangi lamang penher kerdan naubala kiu ngi penher kamut kumta nak way kapor jaka bangin nang kentiu ya ubala nang kentiu kum mga syu kwa banon kran hang ni kum ngan jer keteng ru ngam sawi na mar ngam simwan ha ka politics ngawan tang bangan penbahala rang akran ya kabom dairu to ngan sapriang lada kat kum ki komen namar ba ngakwa ban pensothu hang ni ba kum iba Preston ibaladan kat hakatakadan u Deputy Chief Minister. Kamot ba katakakadan jong i kandang yay kiw no sasya u Chief Minister. Bat kum iba arden ro ibang ilatrang labon sinem ibalalong u MLA mentai biladon hakabor kat u Presiden ro jong ka BPP. Bat ibalal bat yakabor jong ka District Council. Kamut ngin yay kintiw ya iru menta in one banshim no yakasuki jong Deputy Chief Minister. Bat nang ta kumta iwe ngin nang kintiw day ba menta katem ngilapen kintiw dalapoy ako katem ki ong piri masino dikata ka dikabasungsi kabangakwa banwan hang ni bangan kintiw ya kiparado kiparasnam kijonga kibangatip bakita kitiki men kipara kijonga bat kita kibangatip bakikun jonga rulesi kan sapoy kapor hakim sawan lesi hakum kani karensan jong ka politics lesi kikun jongaru kin long kita kibayo mensim na ba nga kantiw ya baro iwe kinong mikmat bat ba lesi kan sapoy kapor ba ka judge penriu jongi ngin sa yo sngo bangin ong ba uyo banlong Prime Minister jong kari India ru dikata kadi kabangawan na kani karensan nakabenta bangan kentiw ba nakawi kakadan kabahe siya kabakam he asusyu bat bakata kadai kaba kakamram jongi iwe bangin kendit benriyo nang ni bangin syukawang kati iwe Henry ngin ya ketiyo da kaba burom yapi na ngets kem ba pinya syashkor ya ini jing kerpat barit jonga banga kentiyo ngan wan hang ni bangan yai kentiyo ya baro kisamla kinu bawan na kinu ki than bawan na kanu kalong jing ni kentiyo ba kin kiu kumba kiu ya ki kelas 4 judon ban ong bala alisong kelas 10 un herno sa kelas 7 kelas 8 te kamot kadi kata kabangi lej askoro ni kiu kelas ni wana ka politics ru ngin kiu kelas kamot ba ngin kiu hakita kikadan jong ukli do jong kari jongi baro kawai kari India kamot kadi kata kading trang jonga mangakwa ban yo asngo ba ninyo saya kakadan jong presiden jong kari India ude khasi jongi u prime minister jong kari India ru unde khasi jongi kan sapoi kata kapor ba
ngin sa sngutho bang nila long sisya kata kajay penriyo kabakan tiu ya ka im lang salang sa subscribe sa like sa comment sa share lada pidang yay kuwa bangan yaywan bangan keren ya kita kimat kipa kentiu ya kipateng kijongi hubleshwan